Reka nkwikaze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza udahwema kutwereka ko ubara natwe umunsi ku munsi. Nshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe aya makuru tumenye muri kano kanya. Amakuru arimo aragaruka kuri Pastor Yongwe cyangwa se Harerimana Joseph usanzwe azwi ku mazina ya Yongwe. Amakuru ari kumugaruka rero aho yoherejwe hano muri gereza ya Mageragere, dore ko ku munsi w'ejo hashize ku tariki 23 z'ukwezi kwa 10 yakatiwe iminsi 30 kugira ngo dosiye ikomeje kuba yakurikiranwa, akaba yoherejwe Imageragere. Ariko amakuru akomeje kugenda agaruka nuko ngo ubuzima bwe butameze neza, ariko yaje kuba yafatwa n'indwara y'amayobera akikubitsa hasi. Bamwe bakaba bavuga ko ishobora kuba ari depression y'ibibazo ashobora kuba afite mu muryango. Ibintu rero bikomeje kugenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Niba rwa mbere ubanye natwe nakirizo gusaba turagusaba gukora subscribe ntiwagirwe kanda ukazogera kugira ngo amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Ibintu byoroshye reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse mu ibara ry'umukara subscribe, ubundi hakandi ntihugire no kanda ukazogera amakuru yacu maze ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Kora like umanuka hasi muri comment wasiga igitekerezo cyawe. Yitwa Harerimana Joseph, uyu akaba yaramenyekanye ku mazina ya Yongwe, cyane cyane ko uyu mugabo yakoraga ivuga butumwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero akaba ashinjwa ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi akoresheje uburiganya, aho ku munsi w'ejo ku tariki 26 z'ukwezi kwa 10 2023 yaje kuba yakatirwa igifungo cy'iminsi 30 kugira ngo dosiye ikomeze kuba yakurikirana, dore ko hari ibimenyetso bitaragaragara ari kugenda ahakana. Uyu mugabo akaba yoherejwe Imageragere, naho hakomeje kuba haturuka amakuru avuga ko uyu mugabo Pastor Yongwe atameze neza, akaba ngo yaje kuba yafatwa n'indwara y'amayobera kugeza ubu itaramenyekana, ariko ikimara kumufata yaje kuba yakwitabwaho hano muri gereza ya Mageragere, aho ubuzima bwe bukomeje kugenda busigasirwa kugira ngo abe yamera neza. Amakuru rero akomeje kugenda agaruka nuko avuga ko iyi ari depression yaje kuba yamufatira muri gereza bitewe n'ibibazo afite mu muryango we by'amadeni ngo ashobora kuba abereyemo abantu, ari nayo mpamvu ubu ngubu itumye ari Imageragere. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda binagarukwaho mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukana mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero ngo aho ari hano Imageragere ameze nabi, ariko ubuzima bwe bukomeje kugenda bwitabwaho kugira ngo iyi ndwara yaje kuba yamufata ibe yavurwa, ubundi igihe cyo kuburana kwe kizagere ajye kuburana ari muzima nta kibazo na kimwe afite. Ariko rero amakuru akomeje kugenda agaruka nuko ngo uyu mugabo iyi ndwara yaje kuba yamufata, baje gupima bakabura indwara, aho byasabye no kugira ngo biyambaze abaganga baturutse hanze ya gereza kugira ngo baze kuba bamuvura. Aya makuru rero akaba yaje kuba yamenyekana mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Aya makuru rero tukaba twakesheje abantu ba hafi mu muryango wa Pastor Yongwe, bavuga ko atameze neza muri gereza, aho yaje kuba yafatwa n'iyi ndwara y'amayobera, ariko abenshi bakaba bakomeje kuvuga ko iyi ishobora kuba ari depression yaje kuba yamufata bitewe n'ibibazo ubwe yifitiye. Ibi rero nibikari ibintu rero binakomeje kugenda bibabaza abakunzi ba Pastor Yongwe ndetse n'inshuti ze za hafi. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero nta kintu tugusaba, turagusaba gukora subscribe, ubundi ntiwagiwe no kanda ukazogera kugira amakuru yacu ujye uyabona gatanu kuri gatanu. Kuko ngayo rero ibyaje kuba byaba kuri Yongwe ngo yaje kuba yafatwa n'indwara y'amayobera, aho ngo bagiye kubona yikubise hasi hano muri gereza ya Mageragere, aho yaje kuba yakoherezwa, dore ko baje kuba bamukatira igifungo cy'iminsi 30, ariko ngo ubuzima bwe bukaba bukomeje kugenda bwitabwaho kugira ngo barebe ko yamera neza. Rero niba ari ubwa mbere ubanye natwe kora subscribe ntiwagiye ukanda ukazogera kugira ngo amakuru yacu ujye yabona gatanu kuri gatanu. Ikindi akora like ntiwagiye gukora like, ujye hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe. Wakoze kuba natwe rero, ciao hasta la vista.